Kua puta I Te Pāti Māori tā rātou kai tono tuawhitu. Whakamutuna hoki o ngā tūru Māori I mua I te kōwhiringa pōti I tēnei tau. Ko Hana Maipi-Clarke tērā kātuhi Hauraki-Waikato. E rua te tau noa, noiho tōna pakeke. Me he maunga teitei kai mua I tōna aroaro ki te whakaheke iho I ana naia mahuta o te rōpūreipa. Tētahi o nā mema pāre mata maurua o Aotearoa nei. Anei, a tima mau harawira. Tēnei te tira hou, tēnei te haramai nei. Today on Mawhuru o Ruhanui, I am here to announce that I will be standing for Te Pāti Māori running for Waikato Hauraki. E hau nei tōna rongo puta noa I te motu mo tana whawhai I ngā take Māori me tana hāpai I te hunga rangatahi. Koira ngā kaupapa hei kōkiri māna. Taku tino kōrero ki te rangatahi kaua koe weri ki te whare paremata, ki te ao te karauna, e nā momo mahi katoa, noi weri rātou ki a mātou. 70% of our population is under 40. We need to make room. And as she said, they've got things to say. Engari, e wero ana tēnei raukura o te whare kura o rākau manga I ngā kōrero e meana. He whakataitai tēnei ki wainga I rāua koto na whāia I anana I a mahuta. Ai te mutunga pērā, ka tākua tani wharau ki a tūranga waiwai, ori te tonu. Kia rite rāotai, ko tana kōka ananaia, ki tō te puia rāo ko te atairangi kāhu. Me pērā, ara te tauira. He oe anō e whakahihi katoa ana te whānau I tana tū. Kei te mohua mātou, kei aia ngā pukenga, kei aia te reo kia rere, kei aia ngā whakaaro, kua pakari aia, hoi anō he awa no te aotorangapu. He awa no te aotorangapu. Ka nui ngā kaupapa ka here au ki te whare paremata, engari ko te mea tuatahi, ko te reo. Ko te reo o ngā iwi maha, o ngā tangata maha. E ai ki ngā te tauranga tōranga pū, tata ki te rima te kau orau o ngā Te Pāti Māori ki Hauraki-Waikato, kei raro iho I te whā te kau tau te pakike. Hio e no ko te wero nui kei mua tonu I Te Pāti Māori kia ki hia tēnei hunga, kia puta I rātou ki te tuku pōti. Tūmama o harawira, te ao mārama.